Борбордук базардамын. Жоолуктардын, хиджаб жоолуктарынын бааларын, шарфтардын бааларын сиздерге тааныштырам. Мына сатуучубуз. 200. Шарфтар 200 экен. 250 сом экен. 220 экен. А буларчы мына жоолуктар хиджаб? Булар мыналар 200 ба? Мыналар 300 Мына 700 Мыналар 300 Турция булар. Мыналар ба Турциябы? Нелер бар? Канча булар? 500 ба? Дубайда жазылган. Булар 700. Шелк ба? 700 аргандай расцветкалары бар экен. Жалтырактар басып. Мыналар дубайский. Канча ушулар? 1200. Мыналар бар да 1200. 1200, Дубайдыкы ба? Булар мына Дубай, мыналар Турция. Мына Турция 1000 сомдон. 1000 сом? Булар кандай жоолук? Булар бир шарф булар. Шарф ба? Чоң шарфтар булар. 1200, 1200. 1200. Мыналар 1200, булар 1000 сом. Эки 1000 сом. А мыналарды уже 1200. 1200. Чаралыктар мыналар. 12 чаралык? 12 чаралык болгондо канча болот? Канча эмеси? Метр 20. Метр 20, 1 метр 20 сантиметрде 12 чаралык. Экен. И вот так мына гүлү бар, бунда 120, бунда 250. 120, 250 сом дейт. А это уже дубайский, бул Дубайдыкы 1200. А бул Турция 500, Туян Турция 500. 500дөн экен Турциялар. Мыналар 14 чаралыктар. Алар ошондо канча болот? 1 метр 40 сантиметр. 40 сантиметрге, 40 сантиметр экен. Канча экен? На 400, на 200 уже 400, мыналар 450'den, адакамын. 450. Вышивкалары менен 750 сом экен. 750 буларчы мына жоолуктар? 1300. 1300 экен. Агыча? Он тоже 450 сом. Мен сен 450 кылып беребиз. Биз название коюп коебуз, өзү названиясы болуп атат, бирок. Фирма, кайсы фирма? Фирма бар, бирок элдер өзү коюп коюшат. Да. Названиясы. Бул жоолуктар канча? Азыр бунда колеши бар, лекин биз Түркиянын тозасы. Бирел фирманики. Бирел? Бирел. 300. 300. Мына жоолуктар канча? Булар 250'den. Бонилер канча? Бонилер Италия X. X бонилер. Булар 250 сом. Мына текиз бони, алды текизне. Сроки турат го? Ооба. Бул 200. 200. Булар да ушундай да? Булар элик сом ушундай. Булар уже чебер. Булар анча. Адрес көйнөктөр булар 1 жаштан 12 жашка чейин. Канча экен? 1 жаштан 300'dan баштап 800 сомго чейин. Бул жашына карап. Жашына карап ба? Канча дедиңиз? 300 сомдон 800 сом. 800 сом. Келин салам эмелерчи, кийимдер, көйнөктөр. Көйнөктөр булар комплект алсаңыз, доп немеси, фотосы менен мындай туршундачы. Ушул 4,5 миң сом. 4,5 миң сом экен, келин салам деген Если көйнөк. отдельно көйнөктүн өзүн алса 3 миң. 3 миң. Булчу жандагы розу. Бул 2,5 миң. Бул жакта дүкөндүн ичинде көйнөктөр да бар экен. Еңисин көрөт. Аш үстө туруп тоон доппалады алды. Мындай узун көйнөктөр экен. 200 сом бермейді сізге? Бул 3 миң. Мыналар 1800. 3 миң. 2,5 миң. Мыналар 1,5 миң. Мыналар 1,5. Булар 700. Мыналар 1000 сом. 700 сом. Ар кандай 500 жилет. Кана? Абаялар, мындай абаяларыбыз 6 миң. Абая дейсизби? Абай. Абай. Канча? Абайлар 6 миң сом, мыналар 6 миң сом. Бул жакеттер абай.
Nalar canım. Bu 3,5 inson. Nalar namazlik deb qo'yadi, namozni o'qib oldi kelganga. Bu 1000 so'm. İnsan. 3,5 inson. Bular qayerdan keladi? Göl. Турция и Дубай, и Өзбекистан. Turkiya, Dubay, O'zbekistondan tuz olib kelishadi ekan, Qarasudan alışpaydı ekan bu qizlar. Turkiyanın Çoğunları monter çarekler. Bunlarda 450'den beri atalız. Buna kişineler var 12 çarek. Bunlarda 350'den beri atalız. 350 400. Üçülü gülü varlar var. Bunlarda 300'den beri atalız. Şartlar qancha? Şarftaran var turdu. Şarftarda 200 somdan başlap 650 som geçe var bundan da. 350 som, 450 som var turdu var da. Dubayski 550 so'm, ananın 450 so'm, buna 330 so'mdan. Buna 330, 330, 230 so'm, 200 so'm. Ha, Buna joluklar? Joluklar 280 so'mdan. Bular 500 so'm. 450 so'm, 330 so'm, 280 so'm, 250 so'm. Bunalar 230 so'mdan. 230 da dediler. 200'dan. Hazır joluk. 450 so'm ekan, 300, 280 so'mdan ekan. Joluklar. Buna gullar var 300 ba. Jandagıça ko'k. 320. Atlas joluklarchi. 250. Qana жаңы жолуктар. Ой, алып басып қолым шығып қалды, кешіресіз. Қолым кетті. ХБ ушылар қанша? 300'dan. Хиджабтар 300. 200 сом қылып бересіздер. Мына шарфтар қанша? Гипер. 180. Жанындағыча? 300 сом. 500 да. Бұлар жаңы жолуктар бақырқы модадағы. Турецкий алар. Мыналары 250 сомдан, нарықылары 300 сомдан. Мыналары 500 сомдан. Мыналар 300 сомдан екен. А бұл шекесі тор 500 сом 500 екен. сомдан. 500 сомдан екен. А бұл шарфтар жолуктар бұл. Бұл шарфтар, мына екі чоң шарфтар. Чоң шарф қанша ушулар? Аларды қайсымыз? Астыңқы мына бірінші ряды. Мыналары ғой. Мыналарын 270 сомдан беріп алды. Мыналары 200 сомдан мыналары. Мыналары 270'ten. Чоң бе шарф? Чоң шарфтар ғой. Бұлардағы шарф қой? О, өдедегілерді шарф. Қанша бұлар басы? Бұлар мыналары 200 сомдан, нарықсыз 400 сомдан. Мыналары 350 сомдан. Мыналар да көк сары, 350. Готовый шарфтар мынандай хюрем Көрем. Турецкий. турецкий 450 сомдан. 450 сом екен. Мынандай тұрады да. Мынандай тұрады. Мынандай манекенде. Өзі ошы мынандай оранады, енді манекенде ондай шығай қалды. Өзі мынандай оранады да. 450 дедіңіз. 450 сом. Daha қандай шарфтарыңыз бар? Жолуктарыңыз. Мынадағы Мынадағы новинка о. 500 сомдан түздегі шарфтар бар. Мына шарфтардың материалы қандай? Мыналар ашыққан. Мыналар. Шулардың açığı Ола, ош баяқы. қанша дедіңіз әлі? Бұларды 350 сом. 350 сом екен мына шарфтар. Бұлар да 350. Бұл 270 сом. Мына жолуктарчы? Алар бір байлам шарфтар алар. Шарфтар бұлар. Қанша? Аларды 150 сом бердіңіз. 150 сом деп жатыр бұларды. Üstündekine 500 сом ошолар. 500. 500 ош жолуктары. 500 бұлардағы. Ооба. Бұлар Түркияда. Yok, Kitay. Türkiye mınalar. Ошолар Türkiye. Бұлар қанша? 400 сом. 400 сом. Мыналарчы? Bunlar 350 somdan, bunlar da Türkiye. Türkiye 350 somdan. $150 som ekan. 280 som ekan. Ылдый жағында мыналарчы екінші қатар. 350. 350. Бұл жолуктарчы? Мыналар шарф пы? Bu atlaslı joluk. Қаншалар? Ularımız 350'den.
Bunlarca. 200 mola her yer 280'den 250'den beri. Her yer joluklar 250. 250'den beri oramayacağım. 250'den. Her yer joluklar.